tanggung kena cete lah jerat. Ada mana kebaik kapan lah bisa lah. Kulep kubi sengkolenya wakina sensu. Epo kuda kakap. Ada apa sambil dumpe dungan pe tak keresaat. Mare temu cewek sengkore sudah kena cewek. Mat langgar cara punya juga nih gubal tak ada aroma nah paling lah bodoh talo lah nih kena cete lah kan aja lu yang terbingko aku waro orang kentangan lo alisa malah sakit sakit kan aja lu yang terbingko mat karena dia sare roman lah pakai yang duduk uang dina itu roman lebih amat Mangkana din sering tedunungi Roma ojeng yang ngan tedunungi dina setengahnya di kaki kana cete toju kana din ternyata nyaman kiye dung tedungan ngereber din iya mat kan tetap nyamanan dung teh dua ngeserbet kia munde karena rengkon pakai serbet oh lah si kamar surut kaki si sprint bed din pakai serbet mau serbet kita ada yang lap bro tinggalan zaman kaki din Daji ya mat, si masuk engkau mat. Kengko ya kalau pesi ngocah mat. Kaki mek telurnya rengkok kan na ala ko apa nih? Ya juga kubal mat. Ya kadang gelandingan ki kene kapi. Are lo bisa kebaikan gambar. Aku iya. Mat langga kan banyak pun kena joten. Are tar minta ini kebaikan gambar. Aku ada kesempatan wak mat langga boleh talo na wak. Aku pun sadin wak. Aku sip apa kedua lo. Soalnya timun korokun kebaik di Panomari, yang kicik hotena orang hotena muncul tidak banyak modal lah. Timun korokun mod hotena yang kicik sengko orang ngok nyokokin, kemaki kulina, sensuna, somela, orang senang ko cocok mengkorokun kebaik di Pan. Setiap kebaik kapal, mau kebaik kapal dia dengan banyak hotena. Rajoh larang paling muda mun kapal dekat 500 juta 400 juta deh. Tapi banyak hotena. Menggunakan nipan jadi yang kecil sekone itu yang mau kapal tiga menikan di lemari dia dan anu lancar dia kan sekone mun kapal dia habis baju nah dia mau kadung baju banyak mat akan tuh apa kakek mat bitamnya racamat yang orang jual comu ke kakek becing lah cingulina dari di rumah apa tuh kok di mengkang nengok kaju kandang wak rosaka kapi kaju ki kene kapi segabaya kandang mat kaki pitik serius saya kandang mat kandang apa gula mat masih berdepal kapal mat tidak iya ke sengkole kan anjing kena cerita banyak bingko ke kebaya kapal mau kebaya lemari otak balipan titik boleh napa dena bingko kebaya kapal mari sebanyak dena perasaan minta kajun nah ya ilah ke kebaya kapal tinakah bak coba
Minta kaju na pula beri mat langga. Mat, kok minta karena coten ada apa mat? Kok kayak mau bicara dengan bewa rosa kapi mat? Ya kok. Mau membacakan dengan be, je kok melek kok coba minta. Enjo mat, yang titi mat, jelok banyak mat. Ya kok. Mau kan dengan be, je punya titi ke. Iya, mau kan dengan aja titi. Kaki siapa ke? Je melek kok coba minta. Lebih hira apa mat? Nih seramat kalau didik. Bagi dia kan lagi ya. Tadi mun suruh ngocak bah kenteknya mah. Iya kak, bisa kau kakek beri nah. Kan poker beli bungkel lah ya. Iya mat, kok sekelangkong? Deki kok lah mau kere ya? Iya mat, kok lah mau lihat deki lah mau kere kok. Nyaman ke, ya matong ke Rudi. Mau becek kanteng, minta kaju. Deki mun baru mana butuh pakai minta kaju boleh. Salpa kia mon deyin. Lagi hira apa mat? Bagi dia kan lagi ya. Yenje din, mereka toman. Mun deyin kita ada yang pah yang gampang kapi. Ya mat. Mau tak beri kopi kaki beri siapa mat? Ane yang iya din, bener ki ya cangkak. Ayo mulai din, lasik laku bah matung ke jetok. Hai mat. Aduh. Ya Allah, alhamdulillah. Lebih kaju mat langga. Kada becik akan dengembe je. Mau kira karena cetek sekemar ya. Masih teh repot. Aku waduh. Racu loro su. Mapa lo ke boy kadang. Oh, melarat. Aduh, cereng nyari tukang sinsu ya lah tak tiknem. Pah pokok udah bila kaju. Ke centera tengok ke lu bingung. Ya sap. Tak tekankan tang jete. Aku masih matong ke. Aduh. Contoh ropur. Enteren boy. Kok Iya, Mat. kakek mi pas tak tantang bungkun aja teh. Dek rumah, Mat. Kok tak lamar minta dek kakek? Sing kok beri ngucade remah deh kakek ke. Mat. Kakek tak lamar bocah beri, Mat. Lah suruh ngalak bukan ada cetin, Mat. Iya ke, sing kok lak lang ngucade kakek. Tapi kok kan ngucak seru apa kurbi bungke lah. Udah iya, Mat yo. Jangan lihat kok kebeben, Mat. Le matong ke. Kakek mi poker je ke. Kakek jadi rumah, Mat. Kok jangan gelak suruh poker bumpung, lah. Kok lah kebeben?
Ari apa nyaman ke? Ki calo mat. Bay apa bi kakek urun? Ki pemukir kana ceuti na mat. Sen kok gele ngocak apa? Disuruh poker bung kila mat. Bi kakek me poker bereng ria. Asal apa kur bi fung kila bereng sengko. Hala pendur mat. Bung sengko je mare kala be mare noro bungkel ria mat. Kono ri tepo kaselo potongku. Maksudnya sengko ji ya ke poker bereng fungkel lah. Fungkel lah ceten na poker aki dek kena ceten na. Iya mat. Mangkana bung ko kala be mare noro bung lah. Kaki matong ke tapak kadang si tak tahu apa ongku kana hari ya. Hari apa deh ke? Ya mure kok tahu mat. Hari kana jote. Hari ya? Di bungkel lah mat. Maksudnya sengko ji ya ke soropo ke bi fungkel lah. Bi fungkel lah re. Bene pakai ria. Masa bisa mat? Paso poker bung kila mat. Kotong kira na yo mat. Yo tak tahu aja ya ke. Kotong lah bacang kake. Sepenting lah poker bi fungkel lah. Mat. Kakek berena pakai nyis asengko mat. Apa tak boleh kana aja ya? Sengkore aberi nama tong ke ken poker bi fungkel lah cek ngangkui ria. Wah paman, leceknya banyak alasan. Kaki lakalat abrina. Siapa ke si tak merina? Ken poker bi fungkel lah makin berempat lah ngalah kakek. Lah tak kira bisa, lah tak kira kotong kakir ya. Pakan nak calo aja. Kok mulia, tak poker TV aja. Apa kakek?